me genye me. Be eshe. Tsi Obɛnkɛ. Ike Tsi Obɛnkɛ. Ime washe. Ago gadangwe to ebule fe mi banye do manye gbeke na shine mene hogba ni ma hogba na ma hogba obolo ma we fe wo dromo eko wo ke won dale shi le mo na efe ne be no ja ke Tsi Obɛnkɛ ni fe mo no no wonye ne gbeji na odi adenku kenklen mo no ja ke mayale pampa no ake boni hie fe fo ke tashi gbeke na shine new looks la jimoni esanye fe fo gbeke na shine ni he fe fo do yomi ke tashi ne atare ni wo lo mo ba ni npe keta shine mo poten jimoni pe nukina fashion collection la jimoni epe atale fe lo mama fe ne no se go star le hun ni fe mo ne le me sho no jugbande nche ni ehe fua echichi bona fe ne ga gbe shikula e mo mi twe naka no original shoe collection no jija ke je shoes on ma wo ishimene ohini ba de nche naka shino de nche eten le fe fo gbeke na shine ni ihe fe fo ojugban mi dale shi ojugba naka no je Eat Avenue le woni fe mo ne ehe fua echichi gbeke na shine wonder machine agbene Noble Trust Herbal Clinic agaje ni eson oba eje ni eson oba tushimo eto mo eje oichongbabo obi enwo ye ko seje npe aba ko opokon ojugba ni no ni sa aba fe habo no ye ba sengabo oya na kanu ji Trustmont Enterprise leji money ha mi mama fe fa ne ni impeke tashi ni fe fa gbeke ne agbene kenye ba kwenko no ye ba na so bolo ke ice kenke wo nu ni de nche ni won che hwele ni won che la ho no wo ba na ke so bolo ese no mo ojugba de nche no wo bo mo de ni Tsi Obɛnkɛ me ni ji breakfast bar ebe ni wo ba gbe na wo ka me ibo ba funjira mi koni keji oto amese gbe koni otwa ame bona fe ni no ni sa afi aboya koni no ni sa na okechu na okechu beto eble no jake ma ijira fi o maba ken ku semba wo kenu chumo ba ya no ka chi oyukra Linda enti offer to osi wonko na me nko ye dey papa yi na share ye fiti ye nkola prem I know by me se me nko I don't think ko Ghana flight there me ko try sister na me nko what about say that oso akofo plane bi a plane no and na me nyame an asema o kan say amfa kwan ye wo play na wo play if is a play na akofo ye na afena pilot fo say for coffee no mu sheki na say ya me yere ewo ye a me koto me body na me fa ko ye asuvem boko na de me kodu ye koto me body asuvem sabai sa play no eno ani Go Star Airline. Yes. Ghana ni airline no. Ghana ni airline to me. Don't let me come for the phone. Me come for the mawa na chese be bawo abuwa woni wo busia phone na. Eno ani Go Star. Ni booking ya dey. You answer better mo phone. Na wa go www.flygoldstar.com. Go Star Airline. Ways of Ghana. Go Star, Ekomia Bebre, Ekomia Bitise, London, Baltimore, Washington International Airport, Dubai, Providence International Airport, Guangzhou, Dakar, Lagos, Monrovia, Abidjan, Freetown, Conakry, Bonjour, any Mia Bebre. Yo no jake to ebule beboni wo yue wo ko se wo banyere adon aka enye tashinye mmemme gbeke na shine no jake mo poteni ke ba ye be no jake wo ye won wo ye se na mokokpa ni won an wo nwani le denche wo ho wo school eko no wo enu wo ke she wo kan chuni pepepe gbeke na shine chweni wo ba yo no jake ye se na mojugba kun le aka nu eje no koni kwasa so ma no koni me na wo ma me denche na manye empress ye bi ene ka empress wa na ka beje no ko biwe ko le gbon na ka empress e nwusale le no le nya okokwa o fa no je fe o fa nje te bi ke ho ye oten fa ni modromo jo be ke na shine wo ba yue ichu ni ko akeshi fomo se hela ka mo va ga fomo se hela no fi ole ola ka ndo ko ola ka tu di keke shie mi tibli ye mi denche be ke na shina we denche ba cho se wo gbe ke ne no ba na ga ko fo lo na musupe ono le ake be na gba kan ono kwebo no ba ya le be no ba gbe na won ko ba no san na e chaba nyawo ake fomo se ila me ni ji fomo se ila yo oyiwa don
You are don't can mane ucha mikeba oni fe mone shishe. Ni engon na wa akeshin mane to ebule ehebe akeshin mekeba bo wotui. Ka ke fomo se hila. Eji hila ko ni eba ke ofo eta. Shi mini wona bia ne wona ke me pie na ke hilani. Eba keji ekoma no amenale ochi ete mami ko ofo kenya. Moko no afi mami no bana kaji ebale na kan ni bi pi chaki oyohi shi me pi yo se waka ke fomo se ila eji hila ni ona kaji ofueta ko na ochiete alo kenya afi mami no ji chamo e fomo se ila ni me ni bi kumo bana alo chaki mo kumo do bana ko ene fomo se ila ni yo oyiwa don wo ko ba hilacha mo here wo jala mi yete ye blofo mi wo cho no kwa ke hormones oni bi ko mani ya no ye ogbomocho emi men kuma no chakio ke onye ho na ke hormones ne nche ye blofo emi ni ji ogbomocho mi ni bi ye ke joy cho ke bato na nche no fia no chakio e ya anwen ko fo ibashi shimini wona menkuma no kete nwe na efu eta ha mo keja mo ewo enye ni eyashishi ewo ke no hu wo no kete nwe agbene keke echo ha omo moko yo ne ni efo ne ebe walo emu ene fio egle ene fio gbegemfo enyemi ewo bie echon bie no nke buai na hu no ni blofo chola ke stress ke tobo na kan no hu ehani na kan fomo se ila ike iba ke ka agbene mboko ne ya na kan ni eko mo ekola be na enye ho mami na kan ni ye na efo na ebe walo efe ne emu ene efo ni ai efe ne ke how wo ne fe to money ekwe fe le down wo ya we no keke e a chen le ye ne kan e ka gbe na agency ko wo jila mi ta ke boni wi eni bi eteni blofo mi akọ hormones keke abako abake stress problem eke eko nwe abake history moko ni history ni tank moko ne na eko mo ni wodwani ete shi ni aya chen le wo eko eseba ewo no ani atu di mo lo alo icho gba mo lo minite ole e ha ten wo ye mi ta ke boni wi ake mi njila mo moko no ifi ola atu di moko no ifi ola icho gba mo icho e ba gbale gen moko uno ke bale ne ke ifi ola to mo boni akola ke be onupai enele oba pa 5 yo ni wo botemi abaka ke kule ifile tomo seke wana ke ye fo ye ko me ka me fo eni fe mo ko me chon gbe no wanu no nu pa abaka aye gbe kan ye di wona kan ni bi ye egbe no yen moji no wona ka jengbe no chitan se pe ne le fe otomo o icho mi nya kan fomo se hele ko ni e chon no anya acha eko me nwe ke ni eje nhie klenklen ni sa nye ba afeji esa nye ba atashia abake o aya cheba aya fe neke amodido e ba ya enunula atonula fi ale nemumo na emi ado awo ntinshinu awo kome ntinshinu awo ale nenu dabi fe himo ne shi ni bi eko me ye sani wo hinme ayayi oya sano ya hilacha mo ye look at that doctor fuya na wiemo nurse fuya unsa no ka ma na wiemo wo ye no ko ye blofo mi no ne woni ka fe ya blofo mi eji men ko me ye na me ko wo game wo ni fe mo shame nu shishi wo ko bote blofo mi fi o no chef o no bote ga ke ogbele wo ye no ko no ko akashin oba na psychologist eji moko na jele ni le kase dwemo ke gbomocho am ye ni na ka mo ko ana lebe ni bebe no ba bon wi mo ke je icho ke ba na de hie e na o ha o mo
She a play near Baffy, no banana, any mba. As ma a candle dream, Darby. It's an able to it. Womokuna kanya kelete, keleba tashin, keleba vie, keleba mon, keleba she, eba bile sajin. Kwa kele nchona kan mo kehwe mo gbe no. Eju adwemo ye hawo mo no. No ni jini gbe na ke ba hwoyin. Wo ke okelete na kan na he chaba. No ni ke chaba baba. Wo ka gbe na esa wie mo kechon mo. Ke ka kele wie. Ke kele ho eji no. Moko no akele wie na eyi ono na ejole. Moko uno yada trefo nyu ekwe na hale chufa. Iwo makpa fai ke fe waka play wo he ni wote wa he chufa. Moko yo na ke bale na ka kele ba drugstore na he chufa hale ake a 3D ni aba cha malaria je no ni kra. Moko won ake ko ye butem na ojini bi pi ni wo no na ofo no hin ye follow oji ochichi mi ko he butomi onpa nye fai keji na aka moko efo ni enife mo achake legbo mo sure na ngmoto mo bani mi empress sure ngone shisko me na aka etashi ehwe na kan keno ehaw okalan wie fi ono atwie wo no nwe eyare ho sanenye ngma ye na Tsi Obɛnkɛ la chamoye na bana ne ke psychology ti na ni nke na binye sajin akele ba na wie mo ekomeye weku ede nche nya onye ye nuchumo nye ba chu ke wale She fomo se la ni ani follow lo ye fo ye pe na lo bi na fo de nche ko ni na me keji esa mami ye esa gbeken ya ke mami bia na efo ni hanfofo wo ke mami hawe dwemo na enue won sha ke bieba sane ni bi acha ke ni fofo nu aba gbe ka anu de na hiwale dwemo echika ifon he kokolo wo fofo mi nu gbe ke ina le boni sane fe mi ni ina le hiwale poni sane na ye fofo nu emi ina le na kan be ko ana gbe ke mfoso ke ka gbe ke ba foso ehedo fofo mi nu emi hu boni sane na le ngomo na kan ina le na kan wo hila ba bon le momo wo ke be ke bon obo na kan ni bi efe wona akako ke fofo ma na anu ya afo amu nson ne ba afo e ke ni ne sane ya no na ke mami sani atala ya hila chamoye na akwele manyo fa na nke mto woni ga no ko me hu awo mu bia na no ni wo yo seji ka na kan hu aka ye fo ye ba wo ka ka menye so mo hia aga shi an no go feel yes aga mo ko feel in wi ake so mo ehin wo fen wo ja anyimo shi bible le de nche wi ake wo ka nyumo no anyimo no ke kaiser no ha kaiser nyumo le no de ke dwe mo ha wo de ke wo ba no ni le wo to wo na echu kaji no ni echu eno sane wo wo twu wo no le cha ni wo hio e shika no wo yo wo ba kpa fai kenya na noko na kan pe ya ka ma ba hila chamoye keji nya ka me ba ni wo kwa me ni wo ka agbe ne wonye noko wo fi ehie be agbe ne ba nya ka ma ya Solomon shia ba agbe ne chomo mi nsane wo ba kpa fai loko fi oni nto wo man bi ale ne yo nya wo ura don shi to ebule no ja ko ba fo wo hira ni wo ba Yo, Ashafo, Nimamu na Paba, Ediba Noble Trust Teba Clinic. Me amika say your friend Dr. George Donko, Mina Mida Noble Trust Teba Clinic. Noble Trust Teba Clinic, Yaji Abasubo Debri, Yaji Best Heart Disease Treatment Center of the Year, Yaji Best Liver Disease Treatment Center of the Year. Now, the overall Nankasankasa FN, overall Best Herbal Clinic of the Year, and also Noble Trust Teba Clinic, Yaji. Yasha Yarobi to say, akoma mu ohaw stroke obi opa wo brebo mu ohaw anase bema ontumi endwunso ya e friend prostate mu ohaw embia wo yo ba wo dem de woni urehye mu a na ohunsuo no asaba ana wuti pai wo na wo haw no wuti de pa wo no enfri wuti no na mu efri ni pedua na kwa afoforo se bia wakoma anase obrebo anase fever mpo na achewo
Oba Noble Trust Herbal Clinic, ye di modern infidie and modern technology, and na ye di hwehwe ni pedua mu. Je ye be hunu ni ye di bidura nam ye di ahwew na bibia aye kama ama. Ye ni aye lab. Ye twa ECG and ye twa scan e wo ya so ye. Depend on the condition of the baba and ni be ade ama. Hwehwe ye chiru kwan e wo Banana Inn, Abolo Junction. Ye ben down suman and I say Mamprobi. Frey was 0244 401929 and also says 0267 117 666. Noble Trust Herbal Clinic. Experience the true cure. Yo to bule benye se fe ko yo nya wo papa efi akabe wo wiemo no akame ku ke ba ka te so mo hia aya ila chamo he da ni ka wo doctor fonyo e be pia wa me na ka na je doctor sane shinye ya nya kwa mmongbe no na ekwa aka oje ndo enne ka wo fe ne ka no ehia ale gbonye ba chonye wiemo ka nyani fe mo kala hia nye kwa ni gbomo na mi hye ka ka agbena no wo fa no ba nye no yo wiemo no yo ta ka boni wo yo aye me komeni amenyo amena neke fomo se ilaye ni noko fi omi to ni nke wo mi ko unji fomo se ilaye wo ye mi sroti shi wo no ni wo hia mi bia na ni wo nkwe kenke bote blofo emi ke ha me ni ko na menu wo wie mo wo hia postpartum depression bia ni no ye wo ko ye hia nipa akoda no kwendo nuko no ni wie ta ke be ni what break e wie ake men ko me ya ka fi ame aka me ya so mo hia aka me ba hila cha mo ye won pa fai inwie ko ake so mo hia hi ehia ya ke ka wo cha hilo mi e sani mo mi no sana akwe o ba pa fai e ka ma ba hila cha mo ye doctor fu e ke nurse fu ye ke wo me ni wo chon ni hila cha mo ye fenki nye wo yo kenye ka me ba wo le boni wo ka me ba hwie boko yo ne mo efo ke efo ni ayefiwe ke to mi itashin e ka ba ka ni alon boko hu ehwe efo incho ngba mi inye efetu mo npo ami wanhe e ka ba ke ni ona ni me hia ai wo kwa ani alogibo shi je no ehia sana kala ba ila cha moi na kweno ni ji eja ke moko yo ne no ejo nshikejo icho moko ba ke incho ngba mi gen e ka ba ke akopara ni awo ke ti shin e ba yin e ba wo ni ba ti shin mu e ijo ba gbale po fe first e bo ni e gba ale e wo ba pa fai ibi pi e ni wo ba hwie o ba gbala hin fio be koko mi ma ba ko o chenchon awe wona ka e ma ba ko mama chula no shi wo ba pa fai no wo mi pa fai eji wo le bo ni eyale me pi nye ona ma ke meye iwale shi how mo ye jen no to mo age ko me ni ke o hye ni me na onyo na yo oyiwa don wo ye me sorte ni nyen na neke be ma ya blofo e ko postpartum depression ne boko ni ishako fomo be tomo bla ya bi ne boko ne kule ina 14 15 e ajeshi na yen o ke fo eta be na yen o de nche ha wo mo e ya ke ya eni akwa yi holo ya ni no nu pa ejen e won ya ta memi he ko me aye be ni akwa ameson he ko me won aka me futu ko na mele ni shinega gbo mo ke fo eta e hawo e kwa shika e kula nu apo ne kele fo e kwa bile e ga je le ni la on weku e ko be ko na kan mo how mo ni yo eno e won e ba na ke depression na le wa kura e wa e hanle o ba na na tashin e fo ko atu abile enye ke bo no ni ji no e ko ni
moko huni efe ni etuni a hu to bobani mla mi wi aka efo ni ai ehwo ni ekome pɛ yo ebe moko ebe walo moko ni nele mi npanye fai moko ni ewu ejemi eke weku ye ha omo ebe moko ni ba wale le no ekwa biye le no ekwa hi na kan mo e depression na mo ewa komepo ewa agbene hu moko huni eke ewu ye haum ekole nuwe efo eda kete mami nye fine wa ume won pa fine enani yu ne ekole ma na moko wa no ekole moko ne ege wule be ko ya metin ni ne ke be na iwo kanu e ba eta ahia e akwa ball e achi dami wo yu e kometo wole den je ka na nu e den je twie ba ka ewo gbeken ka gbeken pe keke e papa mi la keke ka shina ke gbeken no na ke gbomo e depression na mo oh e wa kra e no fe no basa ka we ne e ka twashi ka we ne ke mabie ka we ne ke mabie ka we ne ke mabie na kan mo san nye kwala ojuba yo nya wo be masumoni o ha wo na agbe no wo follow title po hi sano wa menga ayi wo yi sano wa e ja gashi wo ehia lele mu ewa e ja ko ba o moko bi no kala shi bo ni fe mo ewo ana na gba ye icho he ni be gba ga mental problem yo mambi be ta ke manye wie ye nga wo fio ni nkaba hani ni ta ke chi hie ameji hiche ye hia ke ameba jinshi watch me woni me won panye fai nye no nye wo kenye be wo be won panye fai ko na ke onganye ho pe ni bi ko meye sano fe o wale shimini wona be ni yo anyen ho na efo ni aye ni eni emala no onche o fa no kwa ni eni na ka gba na ko kwa no nye ya agbela aka ni eyin ko me ho mi yen keke na kan ha mo bote for mi ogbe na ewo no le ake onye mpe no wale sane na ni ne ko meke gbe moko yo na ke fo iba wo nu mami alole mami keba ni ba wa ni e fa ya hia iwo yo e ba na be ni ba wo fio e ba joy ni bile ho awo ni bi ko meye kaji okeje ebu ale ojilawi je ye gbomochu emi mpehie ye dwemo hu mi ya ke ko dwemo mi nkan bo fan o ye to enjole npa fai nyenye yi anye bo awo ko nyo fo ni ayepo o wale ye mo bile wale ko yin gbeke ndo ke nkwe bo le gbeke nka bogo e ba bogo ba fo epo no aka mo lele agbene hu kaji ni eni na ehopo no kwa no ba nyo wale hiye ko me bo moden ye wom shinye kon no nye fe onye fi ni apadi gba ajo ni enele salute nke hanye agbene maya nyawo ke nye me ye ni nye fo nye no won pa fai ka bodenche o ye hia no na ko gbomochu am ye chaki ana ke bo ya hilacha mo ye ka bo ya so mo hia ke mo aka osofo ke nga be wale ya hilacha mo da ne bai ba so hale e wo bo aka bo ya hilacha mo ka gbe na straight to the so mo twin e wo won pa fai nye ya no nye ha wo na kan sanegba engo ni are opo amusumpo esham ni efe mobo ka re ho eja ke be bia ke oba na yu eko no eyojugba ke fo eta fefe to echo ya kan le eneme no nkeba mene ole shimo emi agugu ipi ke ntibli pi ye ni echen chon ka nya wo ba no ko ni ipa gbla mi krampa ha wo ko no wo fe wo na akeshin fo mo se la emi nko wa odido enu wo ma wo fo ase wo ya hospital na hawo no ni sani ahawo ni wo ye awawo
yo to ble be me potenji mani ye bu awo ni fe mo na mi ake ihie ni asa na ni looks and beauty clinic eye la kpoga se telephone bo 0242276348 ke Tsi Obɛnkɛ le efen lo ya ya party jo lo atwoje mpo keke e ba so yan abo fefo emi hu jopi mo fia mo kra ekele ojugba iwo bo mo de no ya mini new looks and beauty clinic ni aso yen fefo agbene lukina fashion home eye teshita bibia no e telephone bo 0543204263 lejimoni ekpe mama fefo ne hami agbene ohini ba ni wo na aka shino ewue na sa le fefo ne Nales shoe collection eye teshin ye family health hospital le mase tutuntu e telephone boy 0244531884 agbene it avenue ameha woni ni fefew ni ko choje mo na ka me ni ame ekpo jugba no le nke bo no kuma malebo je ake shimidi enche ame ta shibushu de telephone boy 0246659659 agbene go star le ni fe mo na eme sho no papa emmomi twe ne ka gbe shin chata papa wonder bushi ni ameya shon Dubai London Lagos ke efe no to no yo baba bia ne no ni ame telephone boy 0303933273 allo 0303933274 agbene noble trustable clinic ke omusun wohi osusu aka musun kon keke osu akwa wa mi no fi oboni e shina agbako ejeme bo modern no ya jeme Dr. George Donko ame banana in Abolo Junction e telephone boy 0267117666 agbene Trustmont Enterprise House of Woodin agbene mama iko kumeje Woodin pe shi mama ni wo fefo ne nya wo papa ne ewo ne ke hami denche je ke hami ewo de ke hami koni pe koni ke san fefo nya wonder bushi ko she Mokola shopping mall phase 2 oba na mejeme e telephone boy hu G 0244438768 agbene oba na masake oba na sobolo ke komi ni agbele lo apoto ake mash kenke breakfast bar amejime ni amenhu ameye bu awo ni fe mo na mi ni ame telephone boy 0553121485 nyawo won double shin akenu wo fun wo chebo oku shin oba oba ye bi enwumo den cha job na abo nile mo fe mo ni ba ba ohin ke fomo nwa chon no na hwemo hwehwehwe o manye mi o he o ya akoba ko so baba da kesa ni wo cha no twumo no no shida kura eje no be to obule be bi eje ni wo ka ni fe mo ba shimo to bo ni yue esa aka nya we no ni yu pi na je pi keke esa na ka no ni ka no kwale ni it avenue bi ke wo ke habo oyiwa ko yipo bo kan bu ka bi e hia it avenue ma joni je no pe she Trustmont e ke wo ke wudi na habo oni ope for Trustmont ni ma jobo yo be to ble bi eje ni wo ke bi e ba wa ngba Join Naa Odey Adenku kenklem nke no ni ke ja ka fe bo de yen ka fo ye mi ye fe yen ka hia akwa mo jino Ago, jamais gagné mais,